Kiwezo kisio museo wito wa Motongoi TV mwe ni museo na mavinda onthe mwe ni museo yeni ivinda ya Pasaka ino thocha kilunguni cha tunenanie bala omundi tunena yulo wa Pasaka yo Pasaka ne yo nyao twalite kwika hata Pasaka ni Pasaka ya umieva bengi meomita ya Western yongi ya Kikamba bengi Bible ni thengea tuthutanye museo wito wa Motongoi nitawa Jacqueline Binya kilungu nitunenanye no mundi nina aini maituma mwanya alangwenda tutethania kunena ni anundu ndie sone na ni weka niambia na mwangalio ya ulamu mwisi kawaida bishop amukethie na imutavia umo wake niba. Asante Jackie nita wa bishop mala umo wako ni bandu beta wa Kalama bandu beta wa Masani na ni bishop wa makanisa ma Jesus Grace Victory International on the kwa huyu na mudhocheka na tunena ni mwanani wa monde. Asante Jackie Mubea ya na kwa masitani tawalili na muthiani numete makueni ni masakunundo wa masomo na kumando mbesa nini kalibu twende nonena nya Mubea. Asante Jackie kwa masitani Festus Mutuku aka Bobby kuma Masako Mumbuni nyene Mutongoi wa Mwika na nindo nguna maundu ma events na also maundu ma social work na ni mubea tunena Mubea Justus na mudhocha inyondera na kudhocha musiaisia wito wa Motongoi TV namba ito ya SMS ni ile 39115 yebuke yone chaku tutumia utumani waku ikole yaku twende inonena nja thengea nina mudhocha. Asante Niambia na ku bishop tuthuthanie twambe unyambeo mboso bithi mbono ikenda tumamithia andu yo Pasaka hii definition yake ni yo myao no usione kana nambe Jackie nondo the bishop na Pasaka bizibe ndo maona ano sikoko awege ndo jeki ukambani wa sikoko kwa huwa ndo mayona no ila holiday ya kawaida lakini Pasaka yambeye basa nondo yambeye ebina ya Israeli mbayuma ndhe ya Misri kwa uneke kwa kila cheke kie ni kana Israeli maume katika ndhe ya utumwa iwe meiwe ni mathinze na mayose ndakamema bakekumi omone yolo na baune boba umie ndeto esu ya Pasaka kana Passover nebo ya umie ni kana matwikanika kana netwaumwa katika ukomboni twalikuwa katika unduni ungi ndhe ya watho yoka ibinda ya Yesu Kristo nake eyumya tanthembo kondu witu ni kana nake akwe kondu wanaisitu twaumwa katika ukomboni wanai twalikuwa katika thayo ni watene na tene kwa kitendo kicheke kie Yesu aitweka no kuthingela nione nicho kita wa Pasaka actually Easter ando mameta Easter ni Greek na Latin word lakini humanity na ndeto ya wona ni wa ebinda ya Yesu kuthinwa kwambwa na akukua na kuthayuka nicho kitumie yetetwe Passover ni wakwa thakame yake yatutangia jute katika thingi na alama kuelewa Biblia ni Passover ni Old Testament ya Jesus Passover ila tumeta Pasaka ni New Testament. Na kulingana na ndio bishop ine na ne kweyumya andu yambe kana kala kambe ka ando ma Egypt niko waiwe ni mulaiko si wala methiwe matena exesu ya ndakame ubyo kweyumya sacrifice ya hindakame ya keli Yesu eyumya wota mundu nondo wito lakini andu mosa Easter tebinda ya usherekea na niguo ni twelito sherekea mwe yini wakuye kalibali nondo wito lakini be kusherekea kungi kuteye kuseo sethe kwanza ita ndo maundu momite tumurembo ta Lilian niba tubeni si ando ndongi nato we getaway kwanza ya baduka weekend kuma Thursday Friday Saturday Sunday in the Easter Monday mundu endata we sijini Mombasa sijini getaway siava Lilian we kulingana na kuelewa hii Pasaka tachacha UK nye mwene nusiku nyenda kuone ni atamuika nye mwene ni na
ki kanisa nini si Pasaka ni chao, lakini mtu wakati ideta mweka kwanza ni Good Friday wakatano Easter Monday, so kumaanisha tuna weekend kuma wakatano Good Friday. Good Friday. Sinengeti isa mpaka ku. Etu wakatano museo. Wakatano museo. Yesu wakatano museo. Ni wakatano museo. No mpaka Monday to yo dibantu. Ni ndo Easter Monday. So isu ni time mbinge kwa amweka ingi ni alama tese yo ki kanisa isu yemaanisha hata. Lakini you aingi tuitana nuki that we free ndo di yani kadha wenda yani na wina form. Wina kitumi cha kwitha we free na uthi ukatane no wiko unyo kila unusao ya kila wisao taisa mithenge nondo ni Good Friday. Ya noko na Bobby no kwela noko ndo tekilete. So amweka wengi nyoka ndo no thuthi ano ni at least ombo kwitikira tumaneke kanisa yemaanisha tatu ikadi sherehe tulokana ni vinda yake kuthayuka kwa Yesu tuikaume bebani muno. Bobby. Yes. No kunie ngilo ngilo. Yes. Naenda muno ni kuongelela Lilian wanena. Kana sekinye nona Easter ni a Christian festival ya kucommemorate kukua na kuthauka kwa Yesu Kristo. Kiithia Kristo. Lakini ndo Lilian no kwasia kiithie andu mamwika. Tona ni binda za utania kwitha twa andu mathika za kuna sherehe. Endani murembo toi mutwa hauti o wisherekea no ithe ani twazite omethenezu twazimisia ni tamithena teta tukanena. So twithi tuona ni kukuna mawatha buto celebrate otondo Christmas andu mame quote ya na kangi kana betie kana ta Valentine's and Valentine kailiu. So andu mamwe kama geta misinterpret kwa so ndo etailete na maithio kuno sherehe oi kulingana naku nye kulingana na kwa undu ni siki kanisa ona kwa undu ni yetwe Easter yambi ya basa yene mithenya itatu ina ya tiani ya mwiso ya kindu cha mbeye mwai muthelu ithindane yube kwiyima ni mubingite undu mondo Islam meka ona mono ndo muno mete Easter yo lakini yo mamita Ramadhan mukabinga ukeyima ko Easter ina process timi the ya Good Friday gina Easter Monday ina ka process bishop tuduthie kuno ina Easter yena mubangilio nondo ti muthenya wa kukua na muthenya wa kuthayuka ona kwanza kila Lilian wase na naona wa mosia yesa na naona gudu kaenda usomo tanja ka point ni Good Friday ndani kumbe ni mwe na Yesu akweti ndani lakini itawa good nundwa whatever we are getting you Good Friday pesi no imota ile toma kana pe inoki otwe wa masietu etina na ezo pesi kuko ya Kristo mata ile tenda mena kulukulu mundu yeyote ola mu Kristo unuona ana ya maitwa ameta wa Islam wona ayo ko bikiye bindayu ona kana kalaka nini nikabingete na ezabe mundu imaundu make ndo ithiandeka ona ethwa ni matuka ni mabinge nundu wa ni manenga enda ya eyo eyitu a Kristo mametwikithacia Good Friday na Easter Monday ti North Monday yuko uya tuwe wesietwa no andu maetie masietwa ma meke ku yeke kuma katika ila meaning ya kawaida lakini Easter yambi ya basa nundu wasoma Biblia ya chekana amambi ya kwiyumbanya na mambi ya kwiyumbanya kwanzia fulani nundu wa Easter isu ni Old Testament nundu me prepare me yumbanya no ibindani ya Yesu Kristo na aketi imona ayuma kula waini kana okolika Jerusalem wiki in the look kana wiki the ando ingi meina ila eta wachuma cha mitende Palm Sunday tiyo Yesu na you ni wonder new make it kosa dramatically kana ondo to na act Biblia na Yesu okolika Jerusalem alisita kangoli na ndo matandika nini malania matwasuma mitende esele lakini molwa kana aselete gwilika Jerusalem ni waeye Jerusalem na ase we Jerusalem utaisomana ebinda akoke wakwako
Kwa hiyo ando ingi ni mayula kana vena ivinda ye ya kwiyumbanisia Pasaka na iwa amata basi atumwa make onate zitobika akamenda ina mwigiria muibika bana mwithie kangoliko betwe bana na musio kengi mwambate bana muimusobye nundu ni ngwendo ya Pasaka nao nenyu kwa upe na preparation yeva utimo the no wakatano na wa kwambiriria nundu no kamitala mena ndwithia ye itatu withia ni yainge bayokena nundu ya extend iwe nundu wandu matendo thiwe yani lakini Yesu akwie na athikwa na metero ya thereka athayoka kwa utu tu ana cia jaki iulwa mapokeo maetetwe nandu na the true meaning ila mo Kristo wairite kumanyakana yu othi Pasaka ni yavinda ila mundu zu wairite iswania muno na isia kwa niekeo na wairite iswania muno ningwa ibisha ndeni yakwa okuswania muno nini ditwa Anthony katika neta wa Lilian na tioyo neta wa Lilian no longe neta wa Lilian na yu Lilian tia Uislamu ni Lilian yuma na Kristo nye Lilian modeno etune yo ndai kana nini ngutunza ila heshima ya kokua nondo onondo meyumbanisie ebida ya Old Testament ni matabwe mosi ondo mailite ikala maya mikate unleavened maybe ingia nyumba na makilia na mete la mona kana mungo kombo you ichune kongwenda tunena nundu ando inge maibinda ya mundo na timu ika ona mwezenya mona mweyasi amweka wata kulilia ni we school anu kwenda on holiday with the next wina Mombasa ni sema mdeo ngambesa sia Mombasa kwa mutumbia we mukoba ando kana sugar mami nditunene taka muno kitese ni cha mutongo imaundo ani mekwiki kama wete ndaka mwengo ni ingwe tuongo ni watu asetili ya niyo itona zito sisters ndonge kama watu ndonge mwikali na Justus na Thomas no kwenda ku the holiday do na imbesa which means pia mundu ku facilitate na mbesa isu no kuelewa na hiki kindu cha mithenena na kindu kicha mithenena andu mayambi ya kuia ondo twanenie ba ulo Valentine mithenena tatu kiyumana Lilian wanone kana ba ivinda ya kuyumbanya ku Pasaka honestly ai utase tadini mose na Ash Wednesday chuma kithelu manaina Palm Sunday yata kwa ni nesithie kuo ondo wakatatu kwa wakatatu wamo Bishop Lilian wese kwa wakatatu wamo wachi moto nende twatembea ba usoko tukwite makendo yeta wa makendo timetende kana yeta wata kendo cha muthemboso no sindo cia muthemba you mitheneno ina you kwa kaniona you nyeta kwa nyamwene ntina naki kwa ninisi kila ndo na kuwa ta kwa nyamwene tamu ikando ndo kangasia muno ni kaleta Yesu ndo wekiwe ndukendene nisibe ndo matu ka Good Friday so ndo ikukwa kwa Yesu walita kweli masindo mbinge muno mara onangino diseni be kanisa utaletwa ya nama tiwa bishop kwa mama utaletwa ya nama wakatano kwitha kwikukwa ndio utaletwa ya throughout na wakatano si wathi kanisa ni kwe kundu utaitha na kethe muko na keyboard mwika kuna ni kwitha ni ku Yesu no kwie ni soba mod ni nundu mwana president akwa muthe ya sekivendela so tuyate yo mondo asume ko tuikathi so hard on ourselves with not atwenda tuika Yesu nundu chama bishop tune na ase ebe bandu Yesu wako na wana sindu sena mite yena hooks kadhani tuwa kadhani tubika butu itikila mpaka tukakunwa na kindu kingi mwayo waambie kabla tukikeba Pasaka ya Good Friday wakatano moseo Yesu akwea athikwetwetelea thayoke wa Monday pekindu kike kamwa Yesu mwima na nicho kwenda twisioka tunena na musia isa witu amama nani chao twiyumbanise kabla ofike ba Pasaka ni Good Friday nwelite kuyumbanya kithayo nwelite kuindwa twika Yesu nenete kilabu lakini tuitumia example ya Yesu no kutweka Yesu nungu nena na gatweke Sisi mtoa mtongo iti ndo kadibasa ngo natuma na kitu akita Pasaka nicho chao na ni chao twaleta kwindwa tujika
tamba ya mukamba na tamu Kristo na dream na andu amanthe sianza me otoetea ange memanda matumbe bando bayeta isayone tutumbe twikito bando devil eggs na nini yeah musisi ndo kathi basa namba itu ni ile 3 9 1 5 nitusiokete